Ndabasuhuje cyane, iyi ni Eze TV Media ngendereze. Tugiye kurebera hamwe inyubako eshanu za mbere zirenze izindi ku isi. Mu Rwanda inyubako ya mbere ni Kigali City Tower. Inyubako ya Kigali City Tower igeretse inshuro 18. Inyubako ya Kigali City Tower iyo uyigereranyije n'inyubako ya mbere ku isi Burj Khalifa yikuba inshuro 9. Inyubako ya Kigali City Tower ikubwe inshuro 5 n'inyubako iri ku mwanya wa 5. Niyo nyubako iri ku mwanya wa 5, uwa 4, uwa 3, uwa 2 n'uwa mbere. Tugiye kubirebera hamwe byose muri iki kiganiro gito cyane. Icyo ngusaba ni uko warakoze subscribe. Reka dutangire twihuse cyane. Ku mwanya wa 5 turahasanga inyubako yitwa Ping An Finance Center. Akaba ari inyubako iherereye mu gihugu cy'Ubushinwa. Iyi nyubako ni inyubako y'ubucuruzi n'imari. Inyubako ya Ping An Financial Center ireshya na metero 599, haburaho metero imwe gusa ngo igire metero 600. Inyubako ya Ping An Financial Center yubatswe na kampani yitwa KSC. Inyubako ikaba yubatswe mu gihugu cy'Ubushinwa. Bidatinze tujye ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turahasanga inyubako yitwa Makarayo Clock Tower. Makarayo Clock Tower ni inyubako ipima metero 601. Iyi nyubako isumbaho metero 2 Ping An Finance Center. Iyi nyubako ni inyubako yubatse mu gihugu cya Saudi Arabia. Inyubako ikaba yarubatswe na kampani yitwa Saudi Bin Laden. Iyi nyubako kandi akaba ari inyubako ya 4 isumba Ping An Finance Center metero 2 gusa. Twigire ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turahasanga inyubako yitwa Shanghai Tower. Ikaba ari inyubako iherereye mu mujyi wa Shanghai mu gihugu cy'Ubushinwa. Inyubako ya Shanghai Tower yubatswe na kampani yitwa SKG. Iyi nyubako ipima metero 632. Ikaba isumba kuri Makarayo Clock Tower metero 31, ndetse igasumba Ping An Center metero 33. Iyi Shanghai Tower ni inyubako y'ubucuruzi iherereye mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Shanghai. Ku mwanya wa 2 turasanga inyubako ya Meriteka 118. Meriteka 118 ni inyubako ifite aho ihuriye na Samsung C&T Corporation UM. Ikaba yarubatswe na GVSDNB HD. Inyubako ikaba ireshya na metero 679. Iyi nyubako ikaba isumba Shanghai Tower, ikaba isumba Makarayo Clock Tower ndetse na Ping An Finance Center. Iyi nyubako ya Meriteka 118 isumba inyubako ya Ping An Finance Center ho metero 80 zose. Igasumbaho inyubako ya Makarayo Clock Tower metero 78. Akaba ari inyubako ndende cyane rwose. Kandi iyi nyubako ya Meriteka 118 isumbaho inyubako ya Shanghai Tower metero 49 zose. Inyubako ya Meriteka 118 akaba ari inyubako ya 2 ku isi mu nyubako ndende. Twigire ku mwanya wa mbere sasa. Mbere yuko tureba inyubako iri ku mwanya wa mbere, ndagusaba kuba warakoze subscribe, like, share and comment. Ibi ngibi nimba warabisoje, bidatinze ko tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga inyubako ipima metero 828. Ikaba yarubatswe na kampani yitwa Samsung C&T. Iyi nyubako isumbaho izindi nyubako zose zo ku isi. Iyi nyubako ya Burj Khalifa uyigereranyije nta nyubako yacu y'i Kigali City Tower
igeretse inshuro 18, kugira ngo bireshye wabikuba inshuro 9. Inyubako ya Burj Khalifa kandi inyubako ya mbere ndende ku isi kurenza izindi. Inyubako ya Burj Khalifa isumba inyubako ya Ping An Finance Center ho metero zisaga 229 zose. Inyubako kandi ya Burj Khalifa ikaba isumbaho inyubako ya Makaryo Clock Tower metero zingana na 227 zose. Inyubako kandi ya Burj Khalifa isumba inyubako ya Shanghai Tower 196. Iyo nta yindi isumba ni Meridec 118. Inyubako ya Burj Khalifa ikaba yubatswe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iyi niyo nyubako ya mbere ku isi bidasubirwaho. Iyi ni Elize TV Media, njye nkaba narerize. Mugire ibihe byiza, mujye mukomeza gukora subscribe kugira ngo tubane no mu bindi biganiro. Ndabashimiye cyane. Nimba wifuza ko hari ibindi twakubwiraho, twakubwira top 10 cyangwa top 5, haba ku bantu, ku bintu n'abantu ndetse n'inyubako n'amateka y'isi byose, icyo wifuza ko tugukoreraho watubaza muri comment. Mugire ibihe byiza.